TIRHKOHTE Thuhmahruai TIRHKOHTE thil bu hi chanchin tha luka ziak chunzom na na ziak ani iswa zirtir te khan tharau thiang lim shwain Jerusalem ate Judai le Samari rama te le kol kil thenga iswa chanchin tha an pudar thu ani ber Juda te jinga adar masa a khuvela fan chwa dan chuina ani aziak tu hian Christian te hi politic pol Rom sarkar ti chhiat tu memo thune ina chu sak tu memo anni lo zia atar lang Christian na hi cha khothil liao liao Juda te cha khoti fam kim na ani zia soi war hle chanchin thadar zel dan chong thumina soi chong khatna iswa van lon nu a Jerusalem a Christian ko shan din thu chong ni na Palestina rama adar zel thu chong thumna Europe ram Rom khothenga adar thu TIRHKOHTE thil bua hian tharau thiang lim na tho awanga chanchin tha hi dar ani dan atar lang chianga Pentecost nia ring tu te hne na alo thlenga koshan le shwai tu te akai shwain atichaka thil lo thlenga piang tharau na tho ani dan soi war hle Christian macha ten chanchin tha ti an shil thin an sermon atar langa ring tu te a hne dan le koshan in pol na khoi zia atilang chiang bok